Bok ljudi, evo mene opet. Ovako, danas imamo malo više unboxinga, s obzirom da je ovo predblagdansko vrijeme, znamo svi vrijeme se malo više potroši i sve to. Pa evo da vam ne duljim, skočimo odmah na stvar. Ovako, prvo imamo tu jednu igru za Xbox 360. Nju ću evo odmah otvoriti, pa tako da, jer tu je u biti ona glavna stvar. Evo ovako, znači, igra je ovo više sporednija stvar. Opa. Evo. Far Cry 3 za Xbox 360. The Lost Expedition Edition. Znači ona sadrži dvije dodatne solo misije i par itema. To je dakle bio samo isključivo za pre-order. Eto, ništa posebno igra koji igra. To je vjerojatno račun, da, račun, dobro. Ovako, znači, sad imamo na glavnu stvar. Toga se i žujem, sam do tog knjigu. Ovako. U ovoj kutiji nalazi se ni manje ni više nego dva headseta. Ova dva su Razer, riječ je o Razer Krakenu, Professional Editionu i također o Razer Black Shark Editionu i to Battlefield 3 Editionu. Naravno ja neću koristiti ova dva headseta, Kraken ću vjerojatno pokloniti sestri, a ja ću dalje koristiti znači Battlefield 3 Edition Black Sharka. Da počnemo. Da, to je to. Svuda, bacimo da to je više posebno, da. Evo, znači prvo ću unboxati, naravno vi ćete odlučiti šta ću. Evo ovdje možete kliknuti za Black Shark Battlefield 3 Edition, ovdje je za Krakena. Evo vi odlučite šta ćete gledati.